Gagal rengkuh gelar juara, Timnas Futsal Indonesia petik pelajaran berharga dari turnamen Four Nation Cup untuk SEA Games Thailand. Selamat menyaksikan bersama saya Lalu Sadat ditemani oleh... Meski hanya mampu meraih gelar runner-up, pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto cukup puas. Hector menilai timnya mengalami perkembangan yang cukup baik. Selain mampu menerjemahkan taktik di lapangan, Iqbal Iskandar dan kolega juga menunjukkan progres dalam beberapa aspek. Salah satunya saat skema power play. Namun cukup banyak hal-hal detail yang masih perlu diperbaiki, terutama dari segi bertahan. Inilah yang nanti akan diperbaiki sebelum tampil di SEA Games Thailand Desember. Rencananya usai turnamen para pemain akan kembali ke klub, sementara pemusatan latihan dijadwalkan pada November. Of course, the result is really bad. I don't like it. But it's true that some situations are good for us to improve in the future. For example, we know now that we have a good ball play because we already did with Argentina and they have problems. And today we did again power play. We scored 1 goal and we have more chance. So this is a good thing. And the learning we have to take from this tournament to SEA Games.